We are very much perturbed by the stance of PA, but we don't run PA. It's an independent organization. Mapalane jikelele we-ANC fikile Mbalula uyatiphika tiphimiselo te-Patriotic Alliance kulandzela ukuthi umholi wayo Gayton Mackenzie athi i-ANC ifuna bahocise kwesekelwa i-Israel kulembi leqhubeka eMiddle East. The MPC decided to keep the repurchase rate at the current level of 8.25% per year. Likomiti lelibuke kushaywa kwemthetho lowengamele imali ngaphasi kwelibhange ngodla alikamemedeli tinguquko tokwemali mboleko njengoba bekulinzelwe. Swallows I've never taken any team for granted, before, and not to talk of a team like Chiefs now. Captain weMoroka Swallows Tlapusani Mthetho uthi ukholelwa ukuthi iqembu lakhe litawenda ngcono kule season lesetu. Asivusele mbukelo wetindzaba telwimi lweSiswati lesethula setendlini tekusakata te-SABC e-Auckland Park eJozi. Siphinze sivusele nebabukeli bethu labasibambe ngale ukuthi TT lishonile. Khumbula-ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuxhumana kanye na ku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Xhumana ne-SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkikathi nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. I-SABC News livi lakho itimele ayithathi hlangothi. Mapalane jikelele we-ANC fikile Mbalula uyatiphika tiphimiselo te-Patriotic Alliance. Ngalesithathu umholi we-PA Gayton Mackenzie wenda tiphimiselo tekuthi i-ANC ibanike isikhathi sekugcina ukuthi bahocise lokusekela kwabo i-Israel. Uma kungenjalo bangahle bangasebenzisani kulabanye bomasipala. Leti inhlangano letimbili tiyasebenzisana kulabanye bomasipala kufaka ekhathi namasipala waseJozi. Mbalula uthi leti tiphimiselo taMackenzie timanga nje. We are very much perturbed by the stance of PA, but we don't run PA. It's an independent organization, and it stands for their values and what they believe in. If they subscribe to Israel Zionism, it's clear that they've not been part of this country fighting for liberation. And they must be seen for who they are. We don't control political parties and the stances that they take. We live in South Africa, which is a democratic state. Everyone have got the right to express themselves. And we can't control political parties to an extent that the ANC in the coalition, that there are such elements like the PA which support apartheid Israel. It's a matter that the ANC will subject to its political analysis in the long term. Is it worth it? Because to us Palestine means everything. And so in this instance, we have not given anybody ultimatums. I think it's an over-exaggeration on the part of PA, and we are just taken aback by their stance. Konke sekume ngemumo komcimbi wekubungata kukhula kwe-ANC lotawubanjelwa eMbombela eMpumalanga. Lenhlangano ilindzele tihambeli letitinkulungwane letilikhulu letifaka ekhatsi emalunga balandzeli nemanxusa. Timboni temahhotela tekukhibika nekunetseteka kanye neyetekuvakasha kulindzeleke kutsi tihlomule kulomcimbi. I-ANC itawubungata kukhula kwayo kumcimbi lotawubanjwa ngenyanga yaBhimbidvwane mhla tisiphohlongo lomnyaka lotake eMpumalanga eMbombela. Lomcimbi lowatiwa ngeJanuary 8 statement itawusanjetiselwa kuqhuqhutela abantu ukuthi bavotele lenhlangano elikhethweni lomnyaka lotako. Kulindzeleke ukuthi baholi balenhlangano bavakashele lesifundza kutawubuka ukuthi ingabe amalungiselelo ahamba ngemumo. Sizohambela amakhosi, sizohambela imindeni yalabo amadela kufa we-ANC aseshonile asishiya nabo siyozibika kubona ukuthi sikhona la bakhona sizoye emathuneni wabo si-leadership ka-African National Congress ukuthi siyoshweleza nakubona nasiyophahla nakubona ukuthi cha sikhona la. Impumalanga ibalana letinye tifundza letivakashelwa kakhulu kuleli.
timboni tekuvakasha temahhotela kukhibika nekunetseteka kulindzele ukuthi tihlomule kulo mcimbi. Mbombela has the capacity to host such a large event. With regards to accommodation, we also can accommodate, such a large number. Mpumalanga Tourism and Parks Agency, MTPA, benelihlelo lokuthuthukisa tindzawo tasemakhaya lapho tindzawo tekulala bavakashi khona ama guest house siwathethe sawayisa ku grading kuthi bayowaphakamisa lizinga. So aphakeme lapha lizinga lamaningi akhona aku 2 star kansi lambalwa aku 3 star. Impumalanga Tourism and Parks Agency Matasa ifuna kuqinisekisa ukuthi tihambile nedvakashi tiyaphepha kulesifundza. Ngalelanga ngeminyaka wa-1982 emavela omakhelwane eNingizimu Afrika lokuyizwaziland eLesotho basatshiswa ngokusunya kutemnotho ngohulumende welubandlululo nangabe basolo bachubeka nekufihla amalungu e-ANC kulamave abo. Lamave metela kuhocisa kuselo kwaye-ANC ngenhloso yokuvela abantu bawo lebekungenteka advonse matima newasunya kutemnotho lamave. Mengameli Cyril Ramaphosa uvakashele i-Transnet Port Terminal of Richards Bay kwaZulu Natal namuhla. Lokuvakasha kwamengameli kuta ngemuva kwekuthi i-Transnet imise kungena kwempahla kulesiphumulo semikhumbi. Kepha kuva kabanti ngaloku simukela intatheli ye-SABC Vusi Khumalo. Mtungwa asikubingelele sikwamukele tindzabeni teSiswati. Yebo nginamukele nginibingelele kakhulu endabeni zeSiswati. Mtunga kwendakaleni namuhla ingabe siyatfolakala sisombululo kule nkinga ye-Transnet? Yebo umengameli akubalula la njengesisombululo mhlambe sesikhathi nje esifushane ukuthi ama-truck lawa asedala ukuthi kungahambeki kakhulukazi emgwaqweni la u-N2 mawuqhamuka ngasemtubatuba ubheke ngapha eRichards Bay echwebeni elikhulukazi elithwala amathani angu-50 million ngonyaka ecoal ngonyaka. So ke lo mgwaqo ubhizi kakhulu ngendlela ukuthi akusahambeki. So umengameli uthi osomabhizinisi kakhulukazi bendawo ba-avele indawo ukuthi be-available ekutheni lama truck la akwazi ukuthi amiswe lapha eceleni enze yonke into aprocesswe khona andubo ukuthi angene lapha emgwaqweni ngoba adala i-traffic enkulu kakhulu ngoba uzokhumbula ukuthi unyaka usaqala bekuvele i-traffic inkulu kakhulu lapha eRichards Bay okwazi kwaphoqa ke umhlathuze municipality ukuthi ugcina usebenzisa ama-traffic police ukuthi bakwazi ukuthi balawule ukuhamba kwezimoto ngenxa ukuthi bengasahambeki emgwaqweni kakhulukazi umzila okuyiwona obheke lapha echwebeni lase-Richards Bay. Umasipala kukhala ngokuthi ugcina usukhokhela abasebenzi i-overtime nokuthi bagcine bengasawenzi imisebenzi yokulawula i-traffic edolobheni phakathi nemisebenzi nje ephathelene nokulawulwa kwezomgwaqo. So ke umasipala bukhala ngalokho okwenza ukuthi ke umengameli namhlanje afike lapha ezoyibonela yena ngamathupha ezoxoxa kabanzi ke futhi adingide lolu daba zama ukuqhamuka nesombululo ukuthi lapha kanjalo nenhlangano kanjalo nabanye ama-spheres kahulumeni bazolimisa kanjani lolu daba njengoba adingisho ukuthi okwamanje isombululo esikhona esingathi nje esiseduzane ukuthi ama-truck amiswe eceleni aprocesswe endaweni lezi eceleni kwa-N2 kanjalo eceleni futhi ka-John Ross Highway nokuthi ke okunye la akushilo ukuthi yonke lenkinga le engxenye yawo idalwe i-state capture ngasikhathi ke saphambilini bekukhona lokho bekubizwa nge-state capture kuyisona esidala ukuthi kube khona i-corruption kanjalo ke futhi ne-fraud endaweni eziningi ezithi uhulumeni kakhulukazi ke khona lapha kwa-Transnet ngoba besingeyesibizwa ukuthi i-state capture esenze kakhulu lapha kwa-Transnet. So okunye ke ukugxeka khona ke lokho okunye ke futhi akugxekayo ukuthi abasebenzi kade bekhona la ngaphambilini kuzomela nabo babhekane nokuqondiswa kwezigwegwe ukuthi izinto zizegwegwa nje kanje kwakwenze njani kungani beyekelele isimo size sibe kanje kakhulukazi futhi okunye uzobheka ukuthi selokhu kwaliwa lapha e-Ukraine by i-Russia amazwe amaningi ase-Europe avaleleka ukuthi
athole igas okwenza ukuthi amazwe agcine sefuna amalahle ikholi iSouth Africa ngenye yamazwe akhiqiza ikholi kakhulukazi lapha nesifundazweni eMpumalanga okwenza ukuthi ke ama-truck amaningi asuke eMpumalanga ezochitha noma ezo-offloader lapho okwenza ukuthi kube khona umthamo omkhulukazi wama-truck ahamba la so lokho kwenza ukuthi ke kube khona idemand yayo ikholi kanjalo namanye ama-minerals okwenza ukuthi ama-truck wona azothwala lempahla so ke ikhona bekudala ke i-traffic lapho so kanjalo futhi ne-rail njengoba ingasasebenzi kahle yakhahlamezeka umengameli uthi ngenxa yesikhathi Mtunga asibonge kakhulu isikhathi sakho ngovusi Khumalo wetindzaba te-SABC kanti-ke likomidi lelibuke kushaywa kwemthetho lowengamele imali ngaphasi kwelibhange ngodla alikamemedeli tinguquko tukwemali mboleko njengoba bekulinzelwe imali mboleko iyachubeka nekuhlala ku-8.25 wema% kungashinji kwemali mboleko kusho ukuthi bantfu labakolota emabhange batawuchubeka nekukhokha imali lebevele bayikhokha. Against this backdrop, the MPC decided to keep the repurchase rate at the current level of 8.25% per year. The decision was unanimous. At the current repurchase rate level, policy is restrictive, consistent with the inflation outlook and elevated inflation expectations. Serious upside risks to the inflation outlook remain. In light of these risks, the committee remains vigilant and stands ready to act should risks begin to materialize. Kazi-ke mbukeli letinye nasibuya ititolo iJoburg Water ithi tinhlelo tayo tekonga emanti nayibukene netimo letibucayi tisasebenza kahle lokushisa lokuhlaselile live. Siyakwamukela esigabeni sethu sesibili setindzaba telwimi leSiswati kanti nawusanza ngena ukhethe kahle. iJoburg Water ithi tinhlelo tayo tekonga emanti nayibukene netimo letibucayi tisasebenza kahle kulokushisa lokuhlaselele live kepha inxusa takhamuti ukuthi tisebenzise emanti ngekuwonga. iJoburg Water ithi inseya yalenkulu babukene nayo kwehluleka kwetfula emanti kutakhamuti ngalokuphelele. Lokhu kuta ngemuva kwekuthi besimo selitulu bakhiphe sexwayiso ngekushisa lokwecile lokuhlaselele live. Njengoba lelanga lichubeke njalo nekukhipha umkhovu etsheni kulesifundza kulenzeleke ukuthi linyuke lizinga lekushisa nakuletinye tifundza lekufaka ekhathi Free State, North West, iNyakatfo Kapa, Limpopo, Mpumalanga neKwaZulu Natal. The heat wave continues for the eastern areas at least until Friday for the east central parts of the Eastern Cape and KwaZulu Natal, but continues into the weekend from the Free State into the northeastern parts. Belusito loluphutfumako bakhokhe sicwayiso ngalokushisa. Residents are urged to stay hydrated, drink lots of water. Residents are also urged to stay away from direct sunlight, especially between 11 and 3 in the afternoon. Lokushisa kubangene ukuthi iJoburg Water ingakhoni kwetfula emanti kutakhamuti. Kepha ithi kunemigomo lebekiwe kuvikela kuphela nya kwemanti. We are monitoring firstly our reservoirs and towers very intently through our 24/7 telemetry systems so that we can detect any problems, in advance rather than waiting. Secondly, we obviously enforcing level of water restrictions in terms of, communities adhering to the restrictions and reducing overall consumption. Jisa kulinzeleke ukuthi kuchubeke ukuthi made kuphele leliviki. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe kusasa iBlack Friday ingabe utawuba yingcenye yini yalabo labatawube baphithitela kulomtitilizo wakusasa bathenga ngebunyeni umbono wakho uyalandzela. Sisonke Black Friday njena kuzobe kuphithizela ezitolo mina ngiboni ngizoba ingxenye yalokho kuphithizela ngubani seku Black Friday kahle kahle ngegama akusafani seqaleni ukuthi ke izinto zehle ngo50%. Na and believe ki Black Friday dithatha njengokuba ngolosihlanu wesiqhelo mina andinaxesha la Black Friday. Andibethelwana ngudo mina ilento le Black Friday ukutya nje imali nangozixakekisa kwento ezingenamsebenzi
lento iqutha nje imali kwalapha kuthi sibe sithenga izinto esingazixakekelanga. Akusana Black Friday la South Africa. Hawu i-Black Friday beyikhona tinto tisafika nyalo tinto timbecolo na ufika lena abayehlise ngaranda akusekho wabo 50% off. Ngizobe ngingaphithizeli nalaba ngizobe baphithizela sasa ku Black Friday vele mina ngikholelwa nje kahle kahle into zabo Black Friday. Cha kulomnyaka mina lento ye Black Friday angiyingeni ngenxa yokuthi leti special lesitithola kuthena ngalapha eNingizimu Afrika akusito leti jabulisako. Mina angiyi kothenga ngito bengisemsebentini endilokunye ngizama ukubalekela lendzaba yokugcwala kwebantu etitolo ngoba la kugcwele khona abantu bosidlani nabo baba baningi. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke yekufest ukuthi iphendulela ngawo. Nasivakashele imakethe yetimali sithola ukuthi lirandi linyukile naliqhathaniswa netimali takulamanye amave. Kutemidlalo, kapteni weMoroka Swallows Hlakhosani Mthethwa uthi ukholelwa ukuthi licembu lakhe litawenda ngcono kule season lesetulu. Mthethwa uthi banawo nemathuba ekuphumelela ileague. Mthethwa bekakhuluma ngaphambi kwemidlalo wabo neKaizer Chiefs ngelisonto enkundleni iDobsonville. Mbukela athi sigijime siyembombela sive naSipho Motha ukuthi usiphatheleni nyalo nayishaya yesifupha. Motha tithini lethambe embili. Lishonile Rebecca, lishonile Mbukeli. Ekhasi kwa Tindzaba lethamba embili i-ANC ithi ke konke sekumenge mumo wako mayelana ke nemcimbi we-January 8 statement lotawubanjelwa lapha ke esifundeni seMpumalanga lisikele lecala lenobhala jikelele we-ANC Nomvula Mokonyane bekavakashele ke la esifundeni seMpumalanga. Kanti ke tulikwaloko namuhla kwetfule ke umjaho we-Dr. Matthews Phosa Marathon siyabe sikhulumisana naye ke Dr. Matthews Phosa ehlelweni. Mlaleli nguleti naletinye longathlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kulikwalakwala FM emkhatsini kwensimbi yesithupha nesikhombisa. Angibonge kakhulu Rebecca. Asibonge kakhulu Motha phansi embombela. Kanti ke Mbukeli Tindzaba pheli kepha ke kuphela sona isikhathi kuyagoqeda lomuhla asiphinze futhi sihlangane ngalokutako. Ungakhohlwa ngemva kwetitolo simo selitulu siyalandzela. Ngetelashona nginandzaba talo kanjalo ngetelashona nginazo simo selitulu sibonke ke Rebecca kwamaseko masibuka isithombe sethu sihlala namuhla ngolo lomuhle asisekhona lawo mathuba emvula lapha kuyeke la 30% mawukhuphuka wempumalanga live kanti ke mawuhlala live uyabona ukuthi alapha kuyeke la 30% kanti ke nemafu akhona le ndzawo letoka asisekhona lawo mathuba emvula lalapha kuyeke la 60% engcenyeni esifundza ke la iKwaZulu Natal ukhuphuke njalo ufika ke la esifundzeni Free State kanti ke likhombisa kuvula ngaleke la esifundzeni iLimpopo ngwale lomuhle kanti ke masithubeka sibukela ke isixwayiso lesivela kwa South African Weather Service uyaxwayiswa ngalo lomuhle ukuthi kuyabe kunekuduma ke khulukela ikakhulukati engcenyeni yesifundza ke la iFree State nangale engcenyeni yesifundza ke la iNorthern Cape bantu ke bacaphele kakhulu kuleto ndzawo leto kanti ke naselangela kusasa kusesekhona ke lokujuma lokukhulu ngalo lomuhle kanjalo nangale ke la esifundzeni kwaZulu Natal ngale ke kuDurban bantu ke bacaphele kuleto ndzawo leto kanti ke masibukela ke la emazinga ekushisa kusemenjani masibuka ke la sifunza iGauteng langela kusasa mabuka ke Pretoria kushisa kuleto ndzawo leto njengoba lapha ke la 35 kanti ke Bronkhortspruit Johannesburg eCarltonville hleli lapha kuye ke la 34 ngalo lomuhle useke ashisa kuleto ndzawo leto kanti ke sifunza iLimpopo mabuka ndzawo letfana nabo Musina shisa likhipha umkhovetsheni kuleto ndzawo
tindzawo letoko nangale kuboli phalale njengoba lapha kuyeke la 40 kanzi ke Twendo hleli lapha kuyeke la 39 Parabula hleli lapha kuyeke la 32 ngalelo muhle kanzi ke la masichubeka sibukela ke la sifunza impumalanga mabuka ndzawo lefana nabo sikhukhuza lishisa likhipha inhlande emandini leto ndzawo letoko njengoba lapha kuyeke la 44 kanzi ke empombela hleli ku 35 Latenberg nobeke Latenberg lapha kuyeke la 32 kanzi ke Miklibek hleli lapha ku 32 kanzi ke Mkhondo ngalo muhle lapha kuyeke la 36 kanzi ke la sifunza iKwaZulu Natal mabuka ndzawo lefana nabo Fryhead kashisa ke ndzawo letoko lapha ku 38 Ulundi hleli lapha kuyeke la 40 nangale bo Peter Marisburg ngalo muhle kanzi ke Lady Smith hleli lapha kuyeke la 39 bantu abacaphele kuleto ndzawo letoko ngendlela kushisa ngakhona sifunza Eastern Cape mabuka la ndzawo lefana nabo Malitswa ihleli lapha kuyeke la 33 kanzi ke Komani lapha ku 35 mabuka ndzawo lefana nabo Craydog hleli lapha kuyeke la 36 yashisa kanzi ke lipholile emakhanda njengoba lapha kuyeke la 21 nangale kubocebeka njengoba ngahle kube netimvudlana kuleto ndzawo letoko kanzi ke la sifunza iWestern Cape mabuka ndzawo lefana ke la nabo Fred Ndalungwala lomuhle lapha kuyeke la 31 kanzi ke mabuka ndzawo lefana nabo Dleni Williams lapha ku 32 kanzi ke lipholile ngale ke eKapa noDuma njengoba lapha kuyeke la 23 nangale ke la kuboli nobeke Riversdale hleli lapha kuyeke la 26 ePfort West hleli lapha kuyeke la 33 ngolelo muhle kanzi ke Northern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Kurumani yashisa kuleto ndzawo letoko nangale bokhimbali njengoba lapha kuyeke la 36 kanzi ke lifuthumele Springbok yashisa ke Uppington njengoba lapha kuyeke la nobeke la 20 nobeke 37 kanzi ke Free State mabuka ke la ndzawo lefana Bothaville lapha ku 37 kanzi ke Sasolburg hleli ku 34 yashisa kuleto ndzawo letoko na Kroonstad lapha kuyeke la 35 ngalo muhle kanzi ke ndzawo lefana ke la nabo Taung kakhulukati ngale ke eNorthwest yashisa kuleto ndzawo letoko mabuka ke la ndzawo lefana nabo Rustenburg wehle njalo ku Potchefstroom nakhona yashisa ngalo muhle kuleto ndzawo letoko kanzi ke mabuya bo Klerksdorp nangale bo Ottosdal lapha kuyeke la 35 ukuthi kuyashisa kuleto ndzawo letoko ngalo muhle kungakobe nguphathele kona ngithi kini busuku abube ngilobuhle